Madab-dabang isi ladri ngantiang luas inggih ne mangkin naturuning ayang tidiang di kalaning meparedab-dab isi ladri gumanti ayat lunga ke Gunung Kawi ya. Semuanya sajeroning isi ladri ayat ngemaranin alas Gunung Kawine uwinten mekade rabin nyane tuah nyarengi dan sama nyangkil pianang pianak dan kantun mau padewekan narari ngararis arabin dan ini nyingal pianak nyane somane cerikan mengucap dina kalaning dan ayat mangkat nyujur Gunung Kawi ne mangkin somah ni madekir-tir ki mabawos margi mbok apang becing uduh netumok nah kitunya masih beli yang neng subuh sing dadi tuarwang te buat tujuan mo lautang mok majalan sangkaning melah mo dua mada kelas emak kemangiring ye beli manut daging pangrestitin padewekan titiang ngembok di kalaning mo kelawaning beli nyujur Gunung Kawine astung karo rahayu pejalan bok make tetiga nyai cening pianak idewa ngelantur aris mabawas mina kadi somah imade kirti
majeng ring pianak sanes sampun kasilura. Duh, Nyai cening pianak mimi. Aduh madak enggal cening keling Makupung hatin mimini arep katekaning Nyai cening. Dumadik engal nyen cening. Meneh kane madan baja, meneh kane madan keli. dapat Jani ado lantas buat pebesen mimit kining cening di subannya mandi cening kelik do pesan ngawinang cara ngawinang kimudana kitu cening nyakitin ida praramu Pubuin maniponan nyentuh anak ke buku cening kanti nyakitin keneh ramuan ngupu pire cening namai di mana abdi mapu wiwit sangkan ning tresno sangkan ning sayang mimit kining cening nah ditemai mayana ke buku cening dimanin mimit wah acepok nyen cening piyana ke bina dadi lego sareng sami Dewara tuagung di suban gitu dibuat somah imade kirpi mau sano dadi binal pakedek pakenyong leger make sami